La Vagnadur ein il Grab Cotschen. Sil territori de Surava egli una felsa ci vi nominata Crapa Kotschna. Avant blers ons nivil degli unch notirs en scolar della scola nera. Minchon rivava al selmadem de. El geva in ta Crapa Kotschna e metteva in cup ein sotto una fessa della felsa. E lasciava aber mai nei reinten se ci con el. Lotaron ci el tornava, cadava la degna il cup plein d'or. Marshal Wally, der cal el stava a degna surnot, era a degna sepilzils, per far musare ad el che la avagna d'or. En eda o el allora dec, ea, Lotaron scuci turn, budets nei rein con me. Marshal Wally s'allegrava schon sin Lotaron, ma ella podia s'allegrar plan sia. Il scolar della scola nera e mai tornò ple.